tapua inga le tua. Siva fia fia, ese fia fia, alanga fia fia. Ina ia mawalunga le vi inga le tua. Hallelujah. Mama. Awale no fali o le tua le tai atu se mea ele lea. Se mea palpalai no fali o le tua. Sauni lo loto. Ese atu se pese fo ia te ia le nei tai au. Me ile nganga o le tua ile sa lotonga te tapua iai. Pule o ila tapua inga. Ai a whaia malita ele o lo loto le nei tai au. Ina ia mawalunga le vi inga o le tua. Pamanuia le tua la tapua inga. Ina
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name. It's a Tabia deserve the glory. For from you
Ave sa pachi biai le tua le nei taiao. Pachi atu pelo tua. Pachi atu pelo tua. Wai te tau mauna mea ia te ia lona lava vinga. Yes, he deserved the glory this morning. Yes, hallelujah. Te tau mauna mea ia te ia lona lava vinga. E a fua mai ia te ia e toi fua atu ia te ia. Lea tua whai mea mawhai. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Talalo loto tatou sauni. Fetalai mai le tua o tatou whanongongo i le ni taia. Timu sumai o te tangi lota mai. Just open your heart this morning. Create room for the Word of God. That anointing of God will enter your heart this morning and bring complete healing. The blessings that we're looking for. Hallelujah. O te tangi. O te tangi lo tama awina mai no alanga. Ia whau mai mawhamanatu I se whea o te tau atu. O le atua oe o sapa o ta apa mai o alofa ua oe le talia o mato mana. Sing it again. O te tangi. Make it a testimony this morning. Tangi lo tama awina mai lo alanga. Ia whau mai mawhamanatu I se whea o te tau atu. O le atua oe o sapa o ta apa mai o alofa ua oe le taria o maso mana. Hallelujah. Hawhioia oe I lono fo ani. O te toa tuli mabibi. O le atua oe o sapa o
tu mau ia te oelo lava vi inga. Le atua le tama, le atua le alo, le atua oe le angang pai. Whamnuia I mātou, au mātou sauni e whaalongolongo I lau upu. Whaafitai le awa noa ua o tula iai. Ia fo I matuma watu le vi inga ia te o Yesu. Amene, ma amene. Ia whaafitai tātou alala mai lalo. Hallelujah. Thank you, worship team. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. E le pese no mana o te pese e pese amatai le launga. But no, let's flow with the move of the Holy Spirit. Hallelujah. Whawhelo iatu le nei tae au. I mātua whaalenganga. Ia e maise o tātou wainga e kālesia. Ta māmatina. Ia lau talavo I tama matene se o lava I whanawiti. E whaapitoa le whaatalofa le nei tae au. I nisi ua mwhai o tātou mafuta. Le fionga ia le malu. Pumoni. Ia mesfortina ia langi. Nisi o le whanau. Tātou mafuta. Yeah, all the way from Samoa. Amen. Let's welcome them. Isau taulanga pati le atua le tai au. Yeah. Ia le atua. Ia me se fo nisho tātou ainga ua mawhai o na mafuta mai le tai au ia le tapua inga whawhelo ia tu I le suafo Yesu. Lātou fo I o lo mawhai o na mata mai mamai mo mai le tātou live stream. Ia, whamanu ia tule atua ia te oe. Amen, o whea lava o loo e iai, o whea fōi o e langona mai eilo uleo, ai maise o vi inga o le atua, ai maise fōi o lana upu. Ia ngalue atu le mana o le nganga pa ia o le atua, e whesoa soani ia te oe. E whaifo ngai ke maa losi ai ke leo fia sau le whalisaa. I really want to encourage you to make an effort to come. Hallelujah. O le mafutanga, o le mafutanga whaaleanganga le whanaua le atua. E tātou te o mai ai, tātou te vivi'i, mo tātou tāpuai le atua. It's all for Jesus. Hallelujah. E whaftai ai le atua le nei tae au. Whaftai pasta ono le avanoa. Tuina mai ia o te whesoa soani atua ia te oe I le nei tae au e ala I le upua le atua. No e ei taimi tātou te o mai e le whale o le atua, whai ona e whesiri atu I leisi o uso, lesi tama, lesi tina, lesi tama, lesi teini. O mai oe, how are you? How's your week? Amen. Yeah, and then the conversation start. Amen. O te leo whai atu e leanga. E le leanga. Amen. But you know, sometimes, o awa noa whapena, matan noanga whapena, it might lead to something e mawhai o ngā ave ese ai le focus o tātou mai le atua. Ai ua concentrate lava I o tātou issue, ma tātou whawhitauli, ma tātou problems o le vaiaso. Amen. Hallelujah. Pai o te loa se whaama losi fōi o se sosoani a te oe le tangata whātua tua ma le tangata au auna I le atua. Po le alava le tuai ngā issue ma le tuai ngā whawhita uli po o alava mea o lo tātou hui ai. E le ai ase mea e le si la fia e le atua. Hallelujah. Amen. Ina ua o le au soo I rungo le waa tu ua Yesu wangi mai le matangi wa pei o se awha ua vevesi ai mātua tu vale. Ia la e malo lo le ai Yesu. Amen. Na atua tu vale ma vevesi ma lantou whapea mai le li ia lo wha mai o le amatou whano, o le amatou woti. Ma isi a mea. Hallelujah. E te loe, e leo whapea o lilo I le atua po o e leo sila mai fo I le atua I mea uma o lo tātou ui ai. But I want to encourage you this morning. Ma ngai ale,
Change your focus. Ai le nei tau sanga. Instead o lo kako ukalango e issue ma whawhita auli o whaingata o whaalave lave ma le kele o mea. Let's focus on Jesus and Jesus alone. Amen. Hallelujah. Peo ngai e pese i le nei tai au. E a fua mai a ke oe. E koe fo'i ia te oe o lou vi inga. Amen. Ia ve sau pati le atua. Nei tai au. Hallelujah. Ia, o te loa. E lem whaio na tu ule anganga fia whaftai atu tato e kalesia mai se o mātua. Whaftai ona o talo sanga fo'i. I le taimi sa tato o valavalai. Nai vai aso fo'i pe ona tu uai tato o maftanga mai se fortina ma le whanau. Ia e whai malangatu ono fuanga lava I le whaua wina o lea o ngā whaftai tele I lau te talo. Amen. Hallelujah. Amen. Whaftai I lau te talo. Ia lea ua mawhai e ona tātou toi whailoai. Wa mafuta vi ia lea tua. Amen. So lau tusi I le Ioane o lona mata upo I se fulu male ono. Ioane o lona mata upo I se fulu male ono. O le whai upo e fitu se iol whai upo e se fulu male lima. O te mana o tātou te whai tau whea ua wai mai ai. O le tai ao e le upo wha maa losi le atua in our English service sa a mai e le au na le atua le tusi a Luka. Ia e so o a Luka ma Ioane. Hallelujah. Ia o le a maua ai se wha maa losi. A whai e maua lau tusi le Ioane suma le ono whai upo e fitu e o le whai upo suma le lima. O na tā ofi le ngāto e su e lau tusi le kalatia e lima. O te mana o e whai taulu whai upo suma le ono ma le whai upo e lua suma le ono. Ai tātou wōmo mua I le Ioane suma le ono. John 16. Ia, o le whai upo e fitu sa ia o le whai upo suma le lima. Ai whai wa maua lau tusi whai mai amene. Ia, vi ia le li. O le tātou whai tau whea ua wai mai ai le whai upo e fitu sa ia o le whai upo suma le lima. Ai pei tai au. O le upumoni lava o te whai atuai I a te outou. E ao ngā I a te outou pe a ualu ese. A wā a whai o te alu ese. E le maliu mai le whiso soani I a te outou. Ai a whai o te alu. O te auina mai o ia I a te outou. O le anga sala, a wāua le whātua tua I a te au. O le whaamasinonga, a wāua whaamasinoina le alii o le lalolangi nei. Ai a maliu mai o ia, o le anganga le e tupu mai ai le upu moni, e tai e ia ia te outou I upu moni uma, a wā e le tau talafua ia na o ia, a o mea uma e whaalongo iai o ia, e tau tala I lava, ma whaailo mai ia te outou mea e o mai. Tātou whai tau whaatas ma le whai upo suma lima I ia. Amen. So so e lai o lau tusi le kalatia o lona mata upo e lima, wha mole mole. Kalatia e lima, e ona whai tau mai leo le whai upo e se fulu ma le ono, ma le whai upo e luas fulu ma le ono. A whai ua maua, whai tau. Ma le whai upo e luas fulu ma le ono.
Sorry, can we read the verse 25? If I open lima famole. Amen. Ia ave sau pati vi ai le tua. Hallelujah. Pati mo le upu le tua nei tai au. Hallelujah. O te fia tala noi le nei tai au I se upu fa malosi. Po se fe au fo'i e fa malosi ma so soania ia te oe. Ia mai se fo'i o au. A o tato iai le savalinga o le nei tau sanga. Le ua masina luna tolu o le nei tau sanga. A iai nai vaenga o te mana o e fe soa soania tuai. I le nei tai au. E fa malosi ai e ala I le upu le atua. O se manatu leo te fia tala noa iai le nei tai au. Being a spirit-led Christian. Amen. Being a spirit-led Christian. Ia pe ke kango fo yo ko paraphrase ma ko fa li liu se si fa upunga fa ngofie pe fa ngo fa pe atu. E tu sa ma le fionga le atu nei tai au. Allow the Holy Spirit to lead you. Amen. E fa tanga le nganga pa io le atua. Na te taʻitaʻina oe. Na te taʻitaʻina. Amen. Amen. E iai rai vahenga tā ua e mawhai ona o whesoa soani e tua ia te oe wha malama lama I le fionga le tua. Le mafuanga ia lai ona tā ua. Why is it important to be led by the Spirit? Amen. Or to walk by the Spirit. Ai se ale mea lai ona tā ua. Le taʻitaʻina o oe, taʻitaʻina o a'u, pe tāua fo'i lo tātou sava vali I le anganga pa ia o le atua. Amen. Me mua, ele ole. O ngai vahenga I o te sosone tua e te oe, mua. We are commanded to walk by the Spirit. E keu e whapea mai, ia. Amen. Ai se awa e manatua I e tāua le taʻitaʻina, pe tāua fo'i lo tā sava vali I le anganga pa I o le atua. Me mua ngā, le o whea kuai. We are commanded. In other words, the Bible tells us, amen, e kakauanga kako sava vali I le anganga pa ia o le atua. Amen. Wa tātou wae soifua ma o wola, wa tātou iai le nei vai tau o le soifuanga, ma le nei lalo lang. There are so many things e influence ai lo wola whaatua-tua I le atua. Ma influence ai lau relationship ma le atua. Wa influence ai lau mafutanga ma le atua. There are so many things. Hallelujah. Amen. Okay, lo foi e te ioe, e te amene, e te agree, lau tala lea. Wa yaile langona, wa yaile manatu, ua matua whainga tā lava le soifuanga o lo tato yai. Amen. You know, I was watching le melenga, the earthquake. Lenga kupu mai oi, le ke lo foi lenga mention tato tamai lisia sa. Turkey, Kua uva ai lea, ke loa umango umakamaka, ukoi makamaka. O vava ai ai le maka ukia o le menga kupu Ka va ai e wai ka kele iaia se mafu e tele wha pea o ka vava ai ai le. Amen. Po le ale malolosi o fale ma mea uma Es kama I. Me ngoi au le nā tūro au mea ngā whai e le atua. Man, pe o le emo le mata. Thousand of lives. Wa mau. Amen. O fa matata no amato wio fakusole. Man, fa fe kai le atua I le ngi nguu ka ko ke ngofo. Amen.
Awa ke le loa, I don't know, po le ale ko inga mi ngoi ka ko ke mi ngoi ai, pe afa pe e kupu le ko inga mele ya tatou. Hallelujah. Ke le mea. Sometimes, mawhaionga avea le tangata, people can be an influence. Mawhaionga influence lo maftanga I le atua, po lo relationship ma le atua, o ngā isi tangata. Amen. Langa ile o tangata uma whapea ea, mangaku ia successful oe, ma e alu iluma, ma e malosi, ma e manguia. No malama ngavai. Not everyone. Not all your friends, not all, even some of our families. They don't want to see you become successful. Kelo mafau le la unga stasi tangata kalangoi mele relationship it's good. Ngaya le ayo wo mafkanga tangata ile lo seifanga falenga. If some of those people are not helpful in your journey, amen. Siliaile cut. Or let it go. Amen. Hallelujah. Langa kakao ma e malama. E kakao ma o wiloa as people of the Spirit. Hallelujah. Amen. If there are peoples in our lives, they are not for you. They are not there to support you, and the vision that God gave it to you, might as well let it go. Hallelujah. Because there's so many people that comes to church for with different reason, different intention. Hallelujah. Amen. So many things. Not only people, but sometimes lifestyle. Lifestyle, it becomes a really, really bad influence in the life of Christian. Hallelujah! We need to preach the word of God, and we need to encourage our family, our children, with the word of God. Lifestyle, kelo le lifestyle lo Cristiano, malekangaka ika inga ile nganga ole tua. We will get there. Hallelujah! Amen. Not only people, lifestyle, but also technology. Ele vaenga ole mtaupu sa manto malanga ile mele sa ye. Nga faali mai nga show mai le professor ya manto. Le me fo I'm praying and hope that I can get the video so I can give it to the vaenga the youth leaders and all that. I really want our children to watch it. Like with technology. People that create, creating social medias, platforms like Facebook, those other people, now they realize dangerous abuse Amen. Amen. I'm kind of like nervous when, and also, at the same time, it makes me worry for sometimes, when you check someone, you will see on your phone,
E ke va ai before that person reply. E ke va ai dot for ye pe ye kolu re ai le mi ngoi mai lau ke le phone. It's like the other person is typing. Lai ke fa kali lai she's replying to you, to your message. Ba ke lofa mai kala ka ngaka ia. It's not actually ole ka ngaka le fa ia. But ole me le le technology le nga creator la ko. It makes a person kusanga ke creating ale me le ka ngaka. Inga ia joy pe alo ma fau. E ke kango iai, e ke kango e whao ngā. So, I don't wanna, e le manga o la maya, e lusi le kaimi o oi le melea. Man, ke lo I repent. Kasi when I, kia kas langa, e hei fo ia uli melea. Ke lo e kaimi polea lau me fai polea. The moment e ke kango oi pick up lau ke fongi polea. Man, I find it really hard to put it down. Yang alai ma ai mai pe ia ke re mala me lo ke fai aku ai. Social media had a big influence in our lives, including myself, including me. Leo ke kau kalatu le upo le atua. Amen. Le peer pressure. Peer pressure. Bayo le peer pressure le. Me ngā lea le ngofa malosi le wha malosi foi ta mar ke lo kai mir ka uor ka ko kakalo mo ka ko whanga. La ngō le peer pressure. E kele ngā influence ka maki. Mai le o ko kongu o minko zai malako friends kongo le haonga ma me whewa iai. E ke whiwala ya o aku le upo le tua. I would draw ala ma whau le ka mai kiki. Le mea lai wha alongo i le sianga friend. Ma le sianga wo. Amen. I said to my kids, man, I don't know what else to say to these kids. Amen. Amen. Lang ke lo la kala mo ile fa yatu. Ke lo ke fai lo fa ngau. Man, amu ia oko. E ai se kama. E ai se kinga. E fa manga kwa ya ke oko le upo le tua. From Sunday to Sunday. I'm not trying to be somebody, but I'm sharing the word of God and I hope they encourage you. Amen. Hallelujah. O whako ke ofo ya ke o kou. Pe ale ka ua ya ke o kou le upo le tua. A oso uma. E whama ngaku ya ke o kou le upo le tua. You know, last Sunday, I said to my kids when we went home, whaile mako devotion na fiafi o Vasilia kwa ile launga, o ka se ma ngai o le upo le tua. Hallelujah! O whaile lo whang, o whaki e kei loko. You know, I feel like, o ke whaiaki auko, it's not my responsibility to tell you to read your Bible and pray and fasting and so on. Now you know, you understand. Now you take responsibility for your own life. Amen. Hallelujah. Peer pressure influence here. Now listen here. Materialism. Or male Latino. Amen. Yeah. Eis ke me ofa ko se o kali o John. Son, Dad can't afford. But I need to be real. I need to be honest with him. Lang ke lo isi de me wa struggle ile ke lo ka ko ai. E fo kala ngo ako o hia la ngai fa pe nga fo. Why materialism? Amen. You know, neon po kameki the youth, they always go for the brand. The brand. The Nike. The Puma. Adidas. Whatever. But ke lolo winga lo tala lo fa ku.
Those things, it can be an idol. Ai, ma whainga vea ma mea lave, a wai o le mea mongia. Ai, ke me le whai e lau spuru ai, e le whai a sau fo ai. Ai, ave lau wha mua I mea ia. And I'm telling you now, if you're not paying your tithing, if you're not giving to the Lord, you better check. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Yeah. Money. You never walk in money. It can be an influence. Amen? Money. Kero ma ngayor kalale, malea na mol mauia le, sama ko le chapel service a loku le ale Bible school nga fai. Ma ngai ia o le fa o le tua, ma ngai o le fa ma losi le tai mai America Samoa. And he mentioned le ngaka ua le vaenga le o tupe. Kero, and then okay agree ia le sauanga le. You know, if you look at the scripture, kero kami pe ala ungal fa au le tupe. Kasian ma fau kanga ka loku. Ole makwa fia fai kupe o fai fia. Ai pule oi, fai fau ke kala ngo ke o le kupe po i le kaiao me. Ke lo fa mer kala le au na le tu. Ai va vai kuspa ia. E kele aku fai kau scriptures I ko kongo kuspa ia. That talks about money. Amen. Than any other things like kala ngo ye kuspa ia. Lale winga nga mea. Longo winga e kau mai ia te oe kau mai ia te au. Ole tupe ole whamang ianga e ka ua I le finangalo ole atua o lau tāpua inga o lau au nanga e ka kaunga whai I le atua. Amen. Awai ke so ngau ki le iai. Kira lau whama losia ki a te oe tai au nge pe ole upo le atua. Being a spirit-led Christian. Pai po when mea ngai ave lau whamua. La ngai loa, o lau whama losia te oe tātou waingan nge ka. A whai ke I loa wale iso kaimi e whai kaua I le upo le atua ua ke le lo kaimi su enga wau kupe. You need to sit down. And reevaluate your priorities. A whai ke I loa ua ke le lo kaimi e alu. Ngā su enga o le oa o le lalangi nge le iso kaimi ke kakalo ai. Le iso kaimi ke anga pongi ai. Kauonga e koe wawa ai. Hallelujah! Popularity. Amen. Amen. Ke loa whai mai le kala le si profesa ia mātou le mena makua kuangi. Mai ke loa le concern no wa iai le taimi ngai ko kongo le the body of Christ, kongo le loko. Why? Because the church, it becomes a place. E o mai e tangata e whaai loa, it's more like wa pe e display ai la kou. I le platform lea o le worship. Amen. Hallelujah. Ke le lope ngai maka le news, ke le lope ngai wawa ai. There's a revival that goes on. I le keimingi, they start with a university in America. Adeno, Pesawa. Alewa, it's over 2 weeks now. Le continue. I ke lol me ngā makai. Ngā makai is just a normal chapel service. E o mai ei ka maiki, o mai ei students, e o mai e whaile la ko morning devotion. Ia ngā kāle ki kala pepese, a o I ngā whangau mai ai le revival lea. E le ngalo ia ki a ulkala ta maa ngā whai mai ai le amakango lokungi. For our worship team. We don't need famous and popular people to come up here. We don't need them. Hallelujah! As long as you have the anointing of the Holy Spirit, that is more than enough to worship and glorify God. E kei loa ele mea ngako, pungo whai kau o kwai comments ai stangata.
Kele o kangaka ia popular singers, e kele o loku ke kele da mega churches. They were trying to reach out to them. Iko kongo le universikele. They were trying to reach out to them for an opportunity for them to come and lead worship. Pe ke lo ele me nga ave le tu e kangaka ia la ko kele ka dia inga. Hallelujah. Amen. I say, you know, sometimes e mawhainga aveka ko ka lengi aveka ko me alofa. E mawhai o ngā influence ai ka kou. O ngā le alu la le vihinga i le tua. Ai ngaka ia ka kou. Hallelujah. Ai o le ale leo, le ale taleni, o le ale me alofa. Ua vatu e le tua ia ke e. Ma wha me alofa i o le tua. Se sa ili le wha unga le nganga paia. Longing for the leading of the Holy Spirit. Hallelujah. Ngau ngau iai lo loto. Sa ili iai lo loto. Se pe ve ua lo ulu pe pa ua o maka. Ai ke lo a tumu oi le nganga pa i o le tua. A tumu oi le wha unga le tua. E oi le langi. Le manongi o lau vi inga ma le tapu inga. Hallelujah. Being a spirit-led Christian. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What is a biblical mandate? And what isn't? Hallelujah. Very important. E ka ua ma o mau. Le tangata au nei le tua. Hallelujah. I say amen, because sometimes we passionately believe things are promoted things that we think are Bible, but are not in the Bible. Ke lo le dangerous ngau le melea. Pe a whai le ka inga I tātou e le nganga pa ia o le atua. You know, listen here. Sometimes we confuse our cultural ways of doing things with biblical ways of doing things. Hallelujah! Amen! You know, sometimes we confuse the tangata. Amen! And people become more cultural. Hallelujah! Then become more spiritual. Wa oi mea kau le tua, wa oi mea kau le viinga o le tua. Wa makua confuse sa ia le mafau le tangata. Hallelujah! Sometimes we tell people that this is the Bible way, when it isn't. Hallelujah! Church families. E mga omia le ino I tātou e le nganga pa I o le atua. You know, sometimes we sell something as biblical in sanction what we want. E whaamalia ai le mea kako ke manga ngā oi, ai leo le fina ngalo le atua. Hallelujah. I le mata upu lea, o spuma le ono. O loo kala ngoa ai Ioane. I le ngalue mai o the work of the Holy Spirit. Hallelujah. Whai mai leo le tala Ioane. Whai mai leo le mau Ionga. Whai mai Yesu. Ionga o so. E au ngā ia ke au lo walu. Langa au le alu. E le mawhai o ngā au winga mai le whesoa soangi. Hallelujah. Amen. E le mawhai o ngā au winga mai le whesoa soangi. O le vesili o le whesoa soangi. O le anganga pa ia o le atua. E roi mea leinga ka whaavai. I le kelo kai. O ngā laia I le whesosoangi. Ai le o mga o mia ka ua. Amen? Amen? E ala o ka whaavai. E ala o ka mumusu I le kelo kai. O ngai le o iai le anganga pa ia o le atua. Amen. Familiar kala Yesu, yung auso. E au ngalo walu. Okay, le lau kala ngoa kia ke oi mei e tolu.
umaloleo ka ko laungan ni kaya mai Yesu awan o nga awinga mai loleo le nganga pa ia me la ye tolu le ke manga o vaku ya ke o taiau ne e so soangi ya ke oi inga ia mafai o nga faatanga le nganga pa ia le tua po allow the Holy Spirit to lead you and me me mo mua fa mai Yesu a fio mai le nganga nga ke fai loa mai le anga sala. Hallelujah. Convict the world in regards to sin. Nga ke fai loa, they will prove the world wrong. La me wala nga fai Yesu le melia. Aisea, la nga fai o le kaimi a koa nga ya Yesu le lalo langi. O le fai tau a tangata, o le fai kau a lau farsaio ma lau kusiupu. Ese se le mele fai Yesu. That he is not the Son of God. Ele oia o se Mesia, ele oia o se fahola. A whamai Yesu, a onga maliu mai ma fio mai le nganga paia. He will prove to the world wrong. Aisea, kele taiminga vava ai tangata i vavenga, kele kaiminga o Yesu, ai lei talia tangata uma le upumoni. Whamai loleo kala Yesu. A saula le nganga paia. He will convict the world in regards to sin. Inga ia iloa le lalo lang. Amen. Ele anga sala la Yesu. Mama koe o le tele o teime kala ngoa kwa Yesu mawhai aku o ia o le atali o le atua. O le tama o le atua o longa kama o ia o le alu. Ele kalia whai mai tangata ua upu le anga le nei tangata i le atua. Why? Because they don't believe in Jesus. Hallelujah. Afa mai Yesu, a fia mai le nganga paia, nga ke fai loi le lalolangi, le anga sala. Ke lor mea lenga ka ua le tai ina o e mau, e le nganga paia o le antua. E le fai aku le nganga o le antua e ke oe, fai le anga sala. E nga ke fesosoa ngiaku ia ke oe. Amen. E fesosoa ngiaku ia ke oe. O le winga ngā le mele fai mai Yesu a fio mai ngā ke fai loi le lalolangi le se sere la ko mele fai. And also o le anga sala. Hallelujah. Amen. Nga winga o le ngā luenga le ngā paia. Ngā ke kainga oe, ngā te taitaina au, ngā te taitaina i tātou i le aso ma le aso. Ngā ke fai loa kua ia te oe. O si au mea ngai whai, e le kusa ma le finanga lo le atua. Amen. So don't rely on me, don't rely on pastor to tell you that what you're doing is a sin. La ngā kainga, if we're all led by the Holy Spirit, if e sosoangi o le ngā luenga ngā le nganga pa ia, e ka ua kia ke oe, e se se lau mea ngai ingu. Hallelujah. Amen. E se se lau mea ngai whai, e se se lau kala ngai whai. Hallelujah. Ngā luenga ngā lea, le nganga pa ia. Why? Because the Spirit brings to men's conscience. Ngā ke amai le mawhau whau ar tangata, ngā ke whai loa kua ia ke oe, lea. Le mea le tataunga whai, ma le mea ka kaunga. Le mea kaunga whai. The sense of sin. E kei loa, e kaunga e langona. Amen. A mesa ka koua mana malama i le upo le atua, ma le fina ngalo le atua. E kei loa la kau whai yaku ala ukala e ko whai mai ale nganga pa ia. Hey, brother, watch it. Watch it. Hallelujah. La alu ala text. Ai koe whai aku ale nganga pa ia o le atua. Hey, sister. Hallelujah. Ba ai pele ka e yengi pu lau text nga. Amen. Amen. E amu ia oi ta whai le o kupu ia oi. Hallelujah. Amen. Lang ke lo le ngā luenga le ngā pa ia. Ngā ke ka ua koe e ke oi. Amen.
Ele al fai mo kala ngoa wa uia la fa nga ngi ki wo ka ua ko se sinko fe kale o fa ko la ua kali fa ko la usa tani va ia me ngai fai po fia fia Yesu ai check se fa ma lo si se si o so check se fa ma lo si se stangata. Why? Because I don't see what they do, but son, the Holy Spirit sees everything. Amen. Elios kau fa'afefe, but this is the reality. Hallelujah. Amen. E ngā whia mai ngā ke whai loi le lalolangi. Ke le mea. Wa ole a fo ole ngā luenga ngā lea. Ale ka ngā luenga ngā lea ngā paia. E convinced tātou. Ke lo le ole si ngā luenga lea ngā paia. E ka ua kia ke oi. Ole iwai a maka ili ka ko English service. Amen. Amen. I know it's a la ungatama, but allow me to remind you. Hallelujah. La ke loa kai kainga ta tau e nga pa ia le tua. Pe ke moe ke vai vai. E musu a kwa nga pa ia ke oi. Alu le vai yaso ke uso ke le kuai. Le nga luenga. Today is Sunday. Hallelujah. E ke le kuai lau ngā luenga e ke kuai le lotu. Hallelujah. E ke loe. A whai o ngā lue a kuale ngā paia e ke le o karia e ke le o whalongo. O le mea kongua ngā whamela apostolo Paulo ya Efeso. Aua ko ke whati ngā i le nganga paia o le atua. Ua whamau whailonga ina i o tau. Nā ke loe le kaiminga e kalia Yesu e ve mali ma whaolo e lo olang. You are sealed by the power of the Holy Spirit. Ko le ngā luenga le ngā paia e ka waku ia te ae. O le ka koloku e a makaliva. Amen. Hallelujah. E whamangaku aki ia te oe. E whesosongi ia te oe. Hallelujah. Wai ono ke me ke mai. Ngai ka kalu hukla. Ia le wapera ngā paia. Ia. O le avun me we ko e ka kalu mai ai. Hallelujah! Ngai ma losi ngeia, fai i ma o, alu sa sai, alu sa sifo, ma le poi le malolo. Amen. Hallelujah! Ngā le kanuenga le ngā le nganga paia. That's what the Spirit is doing in our lives. Ka ua kia ke oe, fai loa kia te oe. Hallelujah! Amen. The Spirit convinces of the fact of sin. Le dangers o le meo le anga sala. Ngā ke kauaku ia te oe. Tama, tina, tama, teine. Aua ka ko ke whaia mea ia. Le anga e le fia iai le tua. E toa sama iai le tua. Au longa ka unga o le oti. Nang whamakus pa ia se whaia le anga sala o le polonga le anga sala. E o le totongi o le anga sala o le oti. Hallelujah! Le ngā luenga o le nganga paia ia so uma. So le, aua kako ke whalango langori ia pastari e kau ka uaku ia ke oe maa uri me ka unga whai e kusa ma le upo le atua. Hallelujah! Amen. That's why we're sharing you. That's why alenga mako wha maa losia ke oe le upo le atua. The Holy Spirit proves that all the world is guilty before God. Amen. Ai pengo ka ua mafui e, pengo ka ufoi, ai foi lo longa mele whaling saungi. You know, we're not praying wha pe inga ia wha inga tangata male ingi whale ma wha kia kaka. No. Amen. O le kako ke kakalo i le atua ia maua e tangata uma le whaole tanga, masau ngia masala mo tangata uma, masau ngia tangata uma mo le ola e whaavavau. E kwako vavai me ia ngai mai. Le whainka ua e le upo le atua. Le masangi nga lolo vai va pengi usila. Amen. Hallelujah. Ai o le ke le whawinga inga le angsala. Tangata la tau tia o ina le fionga le atua. But to me, sin means that we have offended God in thought and action.
Amen. O le anga sala, ua offende ka ua le atua, e le ngaka o mea iei ka mawhauwhau, but also our action, whaki ngonga o kako mea i kako ke whia. Amen. Lang vai mai Yesu, kusa pe ke lua le momoe mal whawhinga e wa ai e ua anga sala lo roto. That's a sin. Hallelujah. Kusa pe ke le whasotia stangata, e wa mai a eika e leska ngaka lea. Whasioti tangata. We offended God in our thoughts, in our action. Hallelujah. A ke lo le ngā luenga le nganga paia. Ngā ke whesosoangi ia te oe i mea uma. Amen. Na ke lo le sile mea makau kia le kupunge ke le i kongo lotu. E fia malama tangata le upo le atua, ma fia i lo le upo le atua. A ele manga ngā oi sui. Amen. They want to be fed by the word of God, but they don't want to change. Amen. Hallelujah. A ke lo o suinga e mafua inga ua ngofo le upo le atua, ma ngofo le nganga paia o le atua I kongu ia kewe. Nanga pea ngau ka ua telo te. Ke lo a whai ka inga umar ka koe ka le sia le nganga o le atua. E le ise ki ngā inga o le auna le atua. Why? Because we're all in the same page, same channel. Why? Because we are all led by the Spirit of God. Okay, melongo lua. Ke waumi. A fio mai. Ngake whailoa mai lea. Ami atonu. Righteousness. Fio mai lea nganga pa ia. Whatanga lea nganga pa ia o lea tua ngake ka inga oe. Ai sea. Langa ke lole ngā luenga ngā le nganga pa ia o le tua. Ngake whailoa ia te oe. Lea mio tonu. Hallelujah. Amen. He convinces the world of righteousness that Jesus Christ, o Yesu lea whamai onge, kou ke le italia tau te te ena. Pa o ia lea o lea mio tonu a lea tua. Hallelujah. Whamai lor kala yonge, a Yesu, fio mai. Ngake whai loa ia te oe mau. Lea mio tonu. Hallelujah. Lea mio tonu lea tua. Jesus, righteousness, or God's righteousness through Jesus. Leua talia e oe, leua ku inga mai ia te oe, leua tu inga mai ia te au. Ua mafua ai o ngā tau a mio tonu ina I tātou. Ka ue le launga I tai au le uwha malosi. I tai au. Tangata ngā sala. Ka ngaka le ngā alu ia Yesu. Ka aima Yesu. Ai koe alu aku foi malesi lo matua ia. O le makua I wha makua ngā sala lava. Ai laku ka lia le atua. Ka lia Yesu. Wha manguia ia Yesu. Sui e Yesu longa o langa. Hallelujah! Ke loe mga o se breakthrough, ai mga o se whaasau lo tonga moni, e mga o mia le taitainga, o tātou e le anganga pa ia o le atua. Ke loe le anganga pa ia. Le ngau e sintat kai au, o le me iailo na anganga pa ia, e iailea, sao lo tonga! E ke sao lo toi! Wale se kai miso lea, mai ka kou le loku sole pe ia e o mai alia e makuwa I e se ale la rolangi la ia ia li. E fiwale me unga iaku, e fiwale me aleluia aku. Lai ke ngofo mai lava, ngofo mai alesi, ua makuwa mamao ale me ala iai. E ke lole ka ua o le leading ale Holy Spirit. Hallelujah! Ke alu le vaiaso. Amen. God is good, my ale Monday ye o I lesi Sunday. Hallelujah! I say, langa luenga nga lo fai soma. So swangi nga ke fai lo Yahweh. The imputation of God's righteousness to the believer. Longo winga lo refer nga ilea. Ile kaiminga ka lia ye oe Yesu e ve ma li ma faola I lo langa. Amen. Ile whātua tua ngā e ka lia ai, ngā e tau tino ai, ngā e ioe ai le mea lea.
Fai mai lo leo Yesu. E leo koe kamale yanga la kamale. Amen. But I'm a new person. Hallelujah. E leo koe kanga loa kuwai. Pa o le tanga loa fau. Hallelujah. Pa mai paulo ua mawai mea tuai. Fa uta ua faa fau wina mea uma. Aisea. Le a mio tonu ngā le atua. Ia ka ua. Amen. Me ngā lenga fia usula o pese le ea makai. Why? Because I'm amazed. O ke ofo. O ke ofo i le lofa o le atua. O ke ofo i le mawhai o ngā kalia i le atua. Sa tangata ngā sala e peo au. I'm amazed. Hallelujah. Nang ke lo ele mea fa met kuspa ia ngā veka ua mawhili o le atua. Hallelujah. Amen. Ke lo a kaun me lo le fili. Ike le aiva ai vele o makai e pa. Ngai vai ko le vave e kanga ka sa nang lo fili. Wala ma ai lo vinga pole ngai vai ko nga ka le ya. Amen. Amen. O mai skala vole masa ngo ka fa lo i ka i. You keep your friends close but keep your enemies closer. Ekele. Amen. Ke la fa pengan nga i ka u. Le ke kami voa tanga loa le fa mai le tu ho lau. Ya le aso ke mawang ngai lau kamali. Hallelujah. Amen. Me nga le ngo wofo o ke ma ofa. I'm amazed. Amen. Olau pese ngang fia usul kayo ngi. I'm amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Amen. I say, le amio tonu nga le tua. Le nga luenga nga le nga paia e ka waku ya te oe. Tama, tina, tama matene. O ka ua tanga sala ua faa ma nga loina. Amen. Hallelujah. Ke lo le lalolangi, the nature of the world. They always dwell and remind you about your past. Nga luenga nga sa kangi ngai fai. Nga luenga fa nga isker siang o ye fai iskaka. Amen. Ai ke lo nga luenga le nga paia nga ke fa mangako ke ke oi. Tama, tina, tama, tin. Young people. Yes, we are all sinners. Ai ke lo fa kai le tua ile nga lue mai o longa nganga e ala ile nganga pai o le tua ma mo ka ko kalia ile fa tua langa ha mi tonu. Ua. Ka ua mi ko ngai ka ko. Ke lo okay. Pa walo le me fa inga malia le tua. O le tau langa nga Sauniga Yesu. Amen. O le kaulanga le nga fa Yesu. Me nga le fa ku Yesu la uli wa fa mai le Yesu. A fio me le nga paia. E le nga ka fa ilo le la langi nga sala. No so nga ke fa ilo aku le am yoton. I say, now the Holy Spirit proves to them that they are wrong. Because le kelo kai me kala mo kwa Yesu, I'm the Son of God. Ngo sa we faile fina nga lo tama o le nga awinga maya e le ka di kongu. Hallelujah. But now his mission is finished. Le wa complete le nga luenga la veai. Ma le nga luenga tong yola nga sa wa Yesu e la veai ka ko. Pa mai le kuspaia. O le mele wa fa ea i ngai o ie le tua. Vai fo anga le alu a fio Yesu le lang. E le awinga mai le nga paia. La le me ka o mai ke o ka o mai ke o ka o mai ke am. The work or the mission of Christ is completed. Wa uma le tong yola. Amen. Amen. Was successful le mission e Yesu. Ile fao la inga ma le tong yola inga o tatou. Mai le kuskala e Peru. There's no other sacrifice e le ko isis kong yola. Melanga e sau ile falo le tua e sau ke au ngai le tua. Au nga o le tangata ua ta'u a me ton wina. Hallelujah!
Awauna o le tangata ua faa sa lo toina. Ai sea. O ngā le tongi ola na Sauniga Yesu. Man memul muri. Au ma le wha malas. Man memul muri ngā ke wha iloa mai. Le wha masi nonga. Judgment. Ngā ke wha iloa mai le wha masi nonga. Lord, there's so many things o ke whika langoa ni tai au. But I will end it over here. O le wha masi nonga e au mai le nganga pa ia. E le ngaka o le wha masi ngonga. Nao le whai mai ia. Ua whaamasi ngoinga fo ile li o le nei lalo langi. Why? Langa ile endo le misionga Yesu. Whai man kuspaia. Ua mangu malo. Mailo Yesu. Ua o mangu malo ilea. Ile oti male tunga mau. I've conquered the grave and the cross. Whamailo Yesu. O lo mangu malo. Leo ke kui ngā haku ia te autou. O le nei, ua kākou mangu maloa ia i onga wai. Onga o ke risa Yesu. Wauma. Jesus put the stop. Wauma ngā kuhinga Yesu. Sa kangi le mea ngofo ai. I've seen him make out ala mea la inga. Anga salata ngata ma feso so sai. Ke lo el mele felfelu ai sa kangi. Anga felfelu ai solo ama leo kele solo ma. But empty. Amen. Do you believe that? Hallelujah. You better believe it. Hallelujah. La familia apostolo petalu. La fealu luai sakange peo seleonga. It's not a lion. Why? Because Jesus is the Lion of Judah. Satan is not a lion. He acts like a lion, but he's a chicken. Hallelujah. Mea ngā whai e so ku sa kangi ke, ma wha lawe sa kangi lau o langa. Se ku le manga o le nganga pa i o le atua. Kau kingo i le mangu malo o le upo o le atua. Ke whai ei Satan, you are under my feet. That's where you belong. I say, Wauma, Jesus conquered everything on the cross. Ke lor wham singonga le si vahenga, wham singonga le kanongo Yesu. O loka ko va ai aku le fa moi moi. Ke lor fa moi moi le kare sia pe for ka ko moto ngai kausanga my destination. O la ofsilia ke oi loku. O e wa ngai le tua. O fe me ngai ke fa moi moi. O e fa moi moi ska dia po fa moi moi ke rusisme. Ele le anga. Ai ke lor fa moi moi sili. O le ola fa va ole au ka ko le manguia le. Ai fu me au mai lawa. E fua i lau choice, lau whiriwhiringa. Ai ke lo, ole upo le kua au ni. Allow the Spirit, allow the Holy Spirit to lead you. Ke lo mea lenga whane kongu ka choices, ka whai unga i whai lea asom le asom ka whiriwhiringa. Langa i leo iai lea nganga paia. Because the Bible tells me, langa so, ke lo so se mea iai lea nganga paia o lea tua. E ngā ke whai loia ke oele mea moti. Ngā ke whai loia ke oele mea tonu. Ngā ke kai ka inga oi. Amen. Ngā ke wheso soani ia te oi. Inga ia. Ngā ia kau nguu ka oi le ola e whaavau. Ke loa, pai mai le. Le karatia le lima. Pau pe suma le unga. Mai o le neo te whai atia te o tō. A whai ko ke sawa vali le nganga. O ngā lea. O ngā le whai le o tōwa. Tūna na ortino. Lau le kala ngoia ke oi vaenga ngā. Vai mo so kei minga elu le whai kaur karatia ngā le vaenga muri. Ngā lo whai loa me le apostolo Paulo. Ngā luenga le tino. Kele le lisi ngai sau ngā. I don't want to talk about that. But if you have time, go and read. Ai ke lo menga ngā lenga whai kau le whai upule lusu ma le ongo, lusu lima ma le lusu ma le ongo leila. Lang whai mai, o e whai a mea whapenga. E le whai le malo o le atua. Mo lantou tofi. Ta mamiti nā, ka koe ka lesia. Ai pole an mea ngai kai ka inga oi. Awar kai ka inga oi manga koe stangata. Awar kai inga foi oi mea e whase mai. Allow the Holy Spirit to lead you. Ai manga oi a vea oi ma wha mangianga ngai kau sanga le whina ngalo le atua. Whaakanga le anganga pa ia o le atua. Ngā ke kai inga oi na te taitai nā. Whaaftai le atua e lau upu. Ia foi ma tūma watu ia te oi lau vi inga. Lord, our prayer this morning, we need your Holy Spirit more than ever.
Help us to be sensitive to the voice of your Holy Spirit in our lives. We thank you, we praise you, we give you all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Tui nā tū tātou taman ni tai au. Hallelujah. Tai sunga tanga noa na wauna li tai au na songa pa ia le tua. Ao, a solo le upo le tua, te tonu a ngai ki te. Ilo ifo, ilo finangalo mo tātou loto, sāwa linga le tangata ia le tua ni tai au. Hallelujah. Toi tā pena i lau sāwa linga, toi wawa ai le tua. Moa tai au lau, au unanga, malona lava finangalo. Te le toi launga ia te oe. A te tonu nā ua whitalai le nganga o le tua ia te oe. O la whai tātou altar call le nei tai au. Tā pena lau tangata. Mō lau au nanga malau sāwalinga i le tua. Le manga ia whai upo sumal tolu lea. O le tusira Ioane tātou whai tauina whamai. Ai a maliu mai oia o le nganga pa ia lea o le tua. E le toi whailonga whesili la pe maliu mai le nganga pa ia pele ai. Langa mai su a o walu ngā fio mai leo le nganga. Olona winga. Lau a fio mai le nganga pa i o le tua mai. Ai a maliu mai o ia o le nganga lea. E tupu mai ai le upu moni. E tai e ia te u tau i upu moni umara. E angalanga le mongi le me tatu te whaia. O ngai se le nganga le tai ia le tatu sāwaringa. O la tu atu se awa noa ni tai au. E ape mo ini mai ufonga. Ai tātou te le iol Sauniga le whamantunga ele toi umia umal tātou Sauniga. La ausu mai tātou pese maanga ia le pese lea na mga oed whai la umal ni tai au. I'm amazed. Tātou worship team, hape ausu mai tātou pese ngā whaman mole. Mo ini mai o whonga ni tai au, a iai so mana onga. Se sau tātou o whatasi le tua le talo ni tai au. Anything, so sa mea, sau fia awe le tua. Sumai luma sua mai soa wanoa. How alone I was feeling. Yes. In the emptiness, I tried so hard to hide. Though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. But then one day, Yes. someone told me of your mercy Saua ua te whatani. and the love you showed on the hill called Calvary. There you died and purchased my redemption, where you broke sin's power and set my spirit free. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon, and my sins are washed
Hallelujah. Sila fia ele tualo mana onga wala iona e tu la ile nei taia. Au e whafonga matatu whalongolongo. Au lau ngaina le upua re tua. Oh, hallelujah. E whamanatu mai le tua, e ala ilona nganga pa ia ia te oema. Leo langa o tanga sala ele tusa malona finangalo. E whamanatu mai ia te oe. Hallelujah. Laha mi o tonu e te tau ta sawe vali. A olo o won mai fo i le whionga le tua. E iai le taimi o le ana whaamasin sinonga. There is a judgment day that is coming, and it will surely come. Whawhitai lau whilwhilinga e le nei taio. Te tonu e ini se olo tu lai mo le whaamalolonga mana le tua e le nei taio. E ini se olo tatu turivae ma ana pongi matangi le tua e lana whaamalolonga. E le ngā te tonu o tatu ainga, nisi o tatu extended families. Ro sila fia e le tua. Ma la tua foi le fale tua ia valotu sa moa fa mol mole. Le sa tatu mafuta. Ma la tua le tatu te talo, ma lau te talo. E ala e fa malolonga le tua. Hallelujah. Au tu la imel tatu ainga ni tayo. Ape ai apa ai fope. Pa ia ne lo au le tau au le tanga yo luma mai fa mo. Tatu ainga le luma. Just reach out to somebody this morning. Oro ye la fine le ni tayo le tau o si mai sa mo. Te tonu o nei malu o tatu mole mauina i le ano i o tangata. O wha malolo i le tua. It's not you, it's not me. Au le presence o le anganga pa ia o le tua. Mai polo lona te lii. Timoteo whaia le mea lo whae e lima whaina lua ngā le tua. Nā whatau nuu a tātou ai alau le mana mo le anganga o le tua. E ngai oi lona mamalu, manona whaamaoni, maona whorofolanga hei le suia. O rea tātou te taro. A vea ia o mātou lima e le nei tae ao maso tanga o au whamunianga, lo mamalu, lo mana, e malau whauunga. A mātou pa yatu, i leisi, tawhatafa o i mātou. O le mātou tali tonu le whapenao na pa iatu, pa iane, pa ifo, le mana whau uolo wanganga pa ia. Peo na mātou whaalongo i le nei tae o le anganga le na te maia le upu moni e taita ina i le mātou sāwalinga. Na te maia le mamalu ma le mana i a te mātou. Te mai sila ane i lau whanau le nei tae o tofu i mātou. Ma mana onga taito tasi. Tumu i le mātou lisi. Lau whamalolonga mana le tua. E se tasi o te māma tina i le nei tae ao na i o mātou a inga. Ona o le ngase ma le mai se tasi o whanau. Le tua oi o le mātou suru iai a lo soifua oi le tua manu malo. Le fō mai sili le tua whaiva venga. Tainane i le awhawhine ma le whanau le nei tae ao. A iei nisi le tua o lau e ka le sia o lo tangi atu ia te oi i lau whamalolonga. I lo suafa pele isu. Whatu lai whamalolo i le nei tae au. Whamanuia whawhiloa i so o se manaonga. O oe o le tua tali manao. Whaftaita mai lau upu sa mātou whalongo ai. E ao ina fui lua o mātou tangata maloa nganga pa ia. Mātou te sāwa vadi e whai loa whamanatu. I mātou tangata lou lava whina ngā loa. E ao ina mātou whaia. I aso whai so o le mātou sāwaringa. Ina ia tusa me mātou te whaia. Ma lou whina ngā loa le mātou tamai. O le mātou te talo le nei tae ao whaaftai le tua o e whaafafonga mai. I lou whaamaoni ma lou alofa muti vale le mawai.
Whamanuia e lau whanau i le nei taia. O na lo swafa pele Yesu Keriso o rai le mātou te tau. Amen. Amen. Why don't you turn around and greet somebody this morning in the name of Jesus. Balawina le tātou whaingaruanga mo le tātou la ai o whamantunga whamanmole. Tātou sauni mo le tātou whamantunga le nita. Hallelujah. Ava ai le lalolangi ni Sauniga. Mana tua ai ole Sauniga o le tangata na maliu. Ava ai le whanau le tua. E mana tua ai o Sauniga o le manu malo. Pe o le fionga le tua le nei taia. E whamanatu mai a te oe. O oe o le tagata manu malo. Na tatu sauni e talia e le nei taia. Au tufa ina atu whamone mole. Ta ofisi e tatu talia fatasi. Iovalo mātou to mai. O le tumutumunga leo le alofa tunua. Malo fina ngaro ye to e ta ua i mātou. O au whanau, au atali ima o awhawhine. I le mātou tali tonu ma le mātou tali. Le ana tā pena i le nei Sauniga e tasi ai awhi. O le areto i le nei tai au. O whaalava lava Yesu. Na moa ai le whamalolonga mana. Mātou te whamanatu lo maliu i le nei tai au. Whamana mole whapa ia le areto. Tainane fo i le ipu o le whaatusa o lo toto Yesu. Le mana sa whamamaina ma whamangaloina i o mātou tangata. Mātou te talia, ma mātou whamanatu le nei tai au ma le anganga fifia, ma le anganga whaftai. Ono loa lofa e le mawai. Whapa ia i le nei tai au lo swafa Yesu. Amen. Umo ona whaia le te talo. Umo ona whaftai. O tango Yesu la reto, o ia tofi tofi. Lana whetalainga, ia whaia ma whamantunga. Pea foi le whatu solo na toto. Lona whina ngalo, tātou te usi ta i ai ni tai au, tātou te whaia ma le nganga whatutua. E whamanatu ai le tumutumunga, o le alofa tūnoa sa i o whatino mo tātou. Ia le tue tu sunga ni tai au le tufa ina. Fa tu sono na tino manon toto. Fa mal mole a moa ta ofisi ta tu te lia vatas. Suffering and shame.
Falua tu no maonga ai sesio mana tuol ni tai au tai nane foi na fine le o fionga ya malu ma fito ya langi ma Samoa si tatu ainga fa ftai mo ne ya no tatu te fai Sauniga fatasi ni tai au atu tatu tu fatasi le tu amana na fa malo longa le tu fai me ma fai le tu tali mana le tua fai vavenga mana tua ne fa mon mole tamaya foiava ya del donwo fa le tie sa mol fai nga malanga mana tua le sunga ya lao no e fa mai tai fa o wina per fa malo longa le tua tua ne timo lo fata otolia ngase o le tino mana tua le sunga ya tonga nga e fa o wina per fa malolonga le tua na tua le tali ya Isaac o taunu mission tina sa mo mission tama ai vata tu vasa ai le vata tu talo sanga tu te talo pe mana tua le sunga ya le fano le to malosi ni tai o le to vai atu tua tatou mafutanga tuli loa le whamarolonga le tua. Mana tua le tina lea e atuala sa ta ua le o whamaroloa i le tua. E wha wau pēr le mana whamaroloa le tua. Pēr na tatou te talo. So se tasi ro e mana tua le tai au tatou tu fatasi le tua. Mana tua le tatou matua te tai a ta funai mana whaltua ya vaepa. Mana tua la tali le vanu le sai I le sa malona to lua no Sarah ma Henry sa tatou lolotu le to e foi mai Australia is temi luma tatou feloi e le fala velave le na tupu raso le o ma vai le to ngani Sarah le sa fasiotia se tasio fala velave sa tu lai mai raso le o talo fai ni te vo o le road rage o se mena tupulu wala wala fasi e full fata usanga mal sul fitu te usanga tarvo na fati no ina o maliu al ni tama talvo ta tu tele loa fawasenga le mamafa malitinga ana o le nganga pa ia o le tua le sa ta tu fa longo ni tau na te momoli fa mafa fan na fa mo se le loto ma le nganga o matua ma ainga whaalonoa. Hallelujah. Tātou sau ni talia ni tau. A oma ia ma moli atu sau whaafutai po sau te talo le tua. Tua atu le asa mana onga i loto. Whaleo lo mana onga ia te. O la tātou talia le swafo le tua le tamā. Le tua le alo le tua le anganga pai. Tātou talia.
Whaaftaia oe le tua ua e whaafafonga e la mātou wala au i le nei taia. Whaaftai au wholwholanga marau polo misi e le suia lo olofa. Whaaftai le aise me mwhai ora tu e se seina i mātou malo alofa tu no i le nei taia. Ue whaafonga i mātou a inga tu na atu iau a ao marau whaamalolonga au whamunianga. Fo i leo le vi inga ia te oe. Man tua fo i mai Yolanda i lau whamarolonga i lani tai. So se tasi o lau e kālesia, mātou ainga. Mātou tunatu ia te oe. Talo ta mai whapa ia i taulanga lafo lau whanau ai mai se sfuluai i lani tai au. Ala ngā tupe mātou te maua, mātou te au auna tua ia te oe. Ia pe oile tua i me uma. Whamanuia i lo whanau le nei tau. Ono lo swafa Jesu. Amen. A toa lala mai lalo whaftai. Tasia na ufolfolanga tu na tu le tau o sauni maltime. O su specify ul datu Sauniga. Na ni Leono, head of departments. Tato ofisa ngā ngi ma head of departments e lono 6 p.m. sharp nil tato falsama tato hole fel tato maftanga na nei ono whaman mole tato whelo i ngā ni whamanuia le tual tato ainga whionga ia le malo ma whatu e alangi ma lo whaaro tato mafuta le nei tai au ia niso tato ainga siasi mai whamanuia le tuelo a se singa ono swafa Isu. Amen.
le suma wile tama ele afaina ya ilona tosa wasi tiwaya ile lani manaya amuria lefa alongo maya fai awa eola 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 iunga amuria lefa alongo maya fai awa eola 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 iunga Ya amele tu fata se wa au ave saula pati fa bolu mai nai perve ingo le tua fa ta ya tu li tatu au malo le ta pena